nukuvuga ngo kuva aho za Mugeti kugera za Kirumba nako gace konyine gasigaye umwanza handi hose yamaze kuhafata. Turahasesekaye kugira ngo tubagezeho amakuru arimo avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko tukaza kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turinjira muri diplomasi, tubabwira ku murongo w'urugamba uko byifashe kugeza aya masaha. Ndore ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho muri aya masaha. Turababwira drone zigera kuri 15 zarimo zirasa M23 imirwano yaberaga ahantu bita kwa Murima. M23 ikaba yarangije kuzihanura kugeza ubungubu. Turaza kubabwira ikibuga cy'indege cya Kirembwe kugeza ubungubu. Iki kibuga cy'indege cyarangije gufungwa, cyafunzwe kubera izihe mpamvu, ni bande bari basanzwe bafite iki kibuga cy'indege. Turaza kubabwira Monesco yageze mu misozi miremire ya Minembwe aho bita Imurenge, ikaba yahageze. Ese yaganiriye n'amatsinda menshi atandukanye. Ayo matsinda nayahe? Ibyo baganiriye ni bihe? Ibyo bemezanyije ni bihe? Ibyo batemezanyije ni bihe? Ibi ndaje bigaruke. Rurambo ntabwo byoroshe, imirwano iracyakomeje. Mirimba FRDC n'ingabo na FRDC na Wazalendo batangiye gusubiranamo. Niye mpamvu basubiranyemo? Nabahe Wazalendo bayobowe nande? Mayimayi zari zivuye ku murongo w'urugamba aho bita mu Rurambo, kugeza ubungubu izi Mayimayi zarangije kuburirwa irengero, ariko twebwe tuzi izo Mayimayi aho ziherereye. Eske izi Mayimayi zaba ziherereye ahaganaye? Turaza kugaruka ku ijambo ryatangajwe n'uwo bita Bizimana Edward. Uyu nguyu akaba ari ministre w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi. Ni biki yatangaje? Ibi ngibi turaje tubivuge, ndetse tugaruke no ku ijambo umugabo bita Mbayahaga yacishije ku macano atandukanye agera kuri 3 yari yahurije bari bamuhurijeho kugira ngo bagire ibyo bamubaza kubirimo bibera hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ukagira ngo kubaza Mbayahaga hari icyo bihindura kuruta uko yari kubaza banyirabyo babizi kandi babisobanukiwe. Ibi n'ibindi ntababwiye byose ndaje mbive imuzi n'imuzingo. Ariko reka munyemerere mpere ku mirwano yabereye ahantu bita kwa Murima. Hano hantu kwa Murima buri munsi tuhagarukaho. Kwa Murima turahavuga, twavara kwa Murima tukayifatanya na Nyaruhinga, tukifatanya na ririya shamba rya Bicumbi. Hano kwa Murima ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye cyane, twarabibabwiye. Hamaze kubera imirwano bagejeje mu masaha ya nimugoroba, nibwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarimo zihangana na M23 ndetse na Twirwaneho. Bakaba barimo bahaganira hano munsi ya Nyaruhinga, no munsi ya Mukoko, ndetse no munsi ya Hehe, no munsi ya hariya bita Bicumbi. Bamaze kubona ko barimo batsindwa urugamba, nyuma yuko bari bamaze amasaha 3 bahanganye na AFCM 23, ariko AFCM 23 ikomeza kubanesha, ibarasa buri saha, ikabakura mu bice byinshi barimo. Nibwo bonyine bahise bifatira gahunda, baravuga bati uru rugamba turimo turwana ntabwo dushobora kugira gute kurutsinda twenyine. Bahamagara komanda secteur, bahamagaye komanda secteur, ahamagara za Kinshasa. Ahamagaye za Kinshasa nibwo bahise batanga briefing yuko bohereza amadrone akava hariya muri Kalimi akaza kurasa muri turiya duce twiki twaza Mukoko na Nyaruhinga, ndetse na ririya shamba rindi bita Bicumbi. Drone zaje mbere, habanje kuza drone ebyiri zirarasa zirongera zisubirayo. Ubwo zarasaga hehe? Mu mashamba. Naho mu mashamba barasaga ntago wabonaga M23 na Twirwaneho. M23 na Twirwaneho banze kuva muri ariya mashamba, bayagumamo kugira ngo babashe guproteja, babashe kurinda Minembwe kugira ngo umwanzi atabasha kugira gute kuyinjiramo. Ariko ikaba na point strategique yo kugira ngo babashe kwirinda uburyo igisirikare cya leta kitagira gute, igisirikare cya leta kitaza kikabasha kugira gute, kikabasha kubagabaho ibitero ahabona, cyangwa se drone ikaza ikabasha kubarasa bari ku misozi, bituma bafungira hariya muri ariya mashyamba. Drone yaje irarasa tiyabasha kugira gute, kugira icyo ifatisha, dore ko yanarasaga gusa muri ayo mashyamba itazi n'uduce bagize gute baherereyemo. Hanyuma drone zongeye kuza kandi bwa kabiri. Drone zaje kandi izindi ebyiri zarashe muri Nyaruhinga.
bamaze kurasa muri Nyaruhinga hajyamo amakompra agera muri angahe, barasha amakompra agera muri 4, ariko naho ntaco bigeze bagira gute, bigeze bafata. Barongera basubirayo, haza drone ebyiri zirasa kwa Murima muri centre, zirashwa Murima muri centre, zirasa mu duce turimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barashe mu duce turimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baje kuhahurira n'uruva gusenya. Bahicira abasirikare babo, barasa mu kigo cya gisirikare cyabo. Icyo kigo cya gisirikare abasirikare babo bagira gute, baratawanyika, ntibongera kugira gute, kugaragara hariya kwa Murima. Barashwe na drone zabo. Izo ni drone zingahe? Esheshatu. Harongera haza izindi drone ebyiri zirasa mu ishyamba rya Bicumbi. Barashe haruguru yaho abasirikare ba AFCM 23 bari bari. Izo nazo tizagira icyo zigira gute, tizagira icyo zifata. Noneho bashaka kumenengana begera hehe, muri Minembwe. Ariko muri Minembwe tibakamenye ku kibuga, tibakamenye ku ikirere cya Minembwe. Ubu ngubu ikibuga cya Minembwe, ikirere cya Minembwe kirafunze, ntabwo ushobora kubona ahantu ugira gute umenera n'agatoki, ndi wabona ahantu unyuza agatoki gutya. Ikirere cya Minembwe cyose kirafunze kugeza ubu ngubu. Niyo mpamvu mutakibona iki, amadrone akomeza kurasa hariya mu baturage bo mu misozi miremire ya Minembwe. Hanyuma noneho izo zibaye zingahe? 8. Hazamo indi drone imwe iraza irongera yasara muri Mukoko. Mu gitondo karekare habyuka haza drone zingahe? Habyuka haza drone 3. Nizo zaje kurasara muri Mukoko, niyo makompra murimo mwumva, niyo masasu abantu bari muri Minembwe barimo bavuga ati twebwe turimo turumva amasasu ariko ndi turi kumenya aho barimo kugira gute, barimo guhanganira. Uko niko byagenze hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Niyo masasu, niyo makompra, niyo ntambara cyangwa se nibyo bita abantu barimo bagira gute, barimo bumva birimo bibera hariya mu misozi miremire ya Minembwe, batabashije gusobanukirwa ngo bamenye aho ziriya ntambara zirimo zibera, batabashije gusobanukirwa ngo bamenye uko byifashe ku murongo w'iki w'urugamba. Ukuri ni ukuguku mbazaniye. Ngiyewe maze kuvugana n'umuntu uri hariya .0, tujye dukunda kuvugana ujye makuru atari ngombwa ko mvuga amazina ye, nta nubwo yanyemereye ko mvuga amazina ye, ariko mukuri guhari nta mirwano iraba kugira ngo babashe kureba uburyo bakwegera ahantu hatuwe n'iki n'abaturage. Hari abanyamakuru bamwe twabonye bakomeje gutangaza, baravuga bati ngo ari mu misozi miremire ya Minembwe ngo basatiriye uduce twa Zagakenke, ngo basatiriye uduce tw'Irundu, ngo basatiriye Karongi, ngo basatiriye Bidego. Ile ni bongo mtupu, bira ni ukubeshya. Tibaranarenga n'ahantu bita ku gaturiro mama 23 uri munsi haruguru yo kwa Murima, aho bita kwa Nyirabishambagara. Aho ngaho niho ingabo za MRDP twirwaneho bari kugeza ubu ngubu, niho bategerereje umwanzi kugira ngo babashe kumuhashya muri biriya bice by'imisozi miremire ya Minembwe. Hari ukuntu abantu babitekereza bakumva ko ngo iyo barasharira muri Mukoko ngo igare ko begereje imihano ya Minembwe habakiri intera kabisa, ntabwo bashobora kugira gute kuyinjiramo. Kandi n'ikindi wowe dukurikiye ugomba kumenya nuko hariya muri Minembwe mama 23 yayisikaba amashamba yose. Mu gihe ingabo za leta zo ari amashamba bayavuyemo, bahita bayavamo banayavuyemo, tibanajya no kumwijiro wacyo w'ishyamba. Abandi ngo nubwo mama 23 yari maze kugera ahantu bashobora guhingukira, ariko ibyo byose ntabyo bakoze. Byatumye AFC M23 twirwaneho babyuka bonyine, batangira gukaba ari amashamba, barayakaba, barayuzura, barayabyimba, bayagengamo ibikoresho, bakubitamo radare zabo, bakubitamo amajimeri, uburyo umuntu ava kwa Murima nako uburyo umuntu ava Fizi, uburyo umuntu ava Baraka, barimo bamureba bazi icyari cyo aje gukora, bazi nico yitwaje. Urabona ko mu minsi yashize mama 23 natwirwaneho bakomeje kubagabaho iki ibitero. Eske ibyo bitero babagabagaho byabaga bivuye he? Byabaga bivuye muri Baraka, byabaga bivuye muri Fizi, bakaza baje kurasa ingabo za MRDP twirwaneho. Hanyuma MRDP twirwaneho ikabasha kugira gute, ikabasha kubisubiza inyuma. Icyo bishatse kuvuga niki? Nuko iyo bazamutse baje kugaba ibitero, AFCM 23 iba yarangije kubabona.
ni nayo mpamvu mujye mubona amamodoka amwe yabo baza bagasanga bagoye muri ambushe bakabarasa bose bagashira hariya muri kariya gace. Nimba bashirira muri kariya gace egare ko byanga byakunda AFCM 23 natwirwaneho irarusha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubumenyi ubunararibonye ku rugamba, ndetse bakanabarusha kumenya ikirere ndetse no kumenya imirwano yo ku butaka. AFCM 23 iracyagaza ku rugamba neza kandi irimo irahangana byanga byakunda. Insinzi yabo iri hafi kuko twabibonye batsinze muri Minembwe, batsinze muri Masisi, batsinze Uvira, batsinze Goma, batsinze Bukavu n'utundi duce twinshi dutandukanye. AFCM 23 iracyahagaze neza ku murongo w'iki urugamba. Reka mbasabe munyemerere tugere ahantu bita Ikirembwe. Kirembwe nayo iri muri territoire ya Fizi. Utambutse ahantu bita Irurimba, ukanyura ruguru ya za Misisi, ukagenda ukagera kwa Kagembe, ugatambuka ukagera za Mimbiriro, ukamanuka. Iyo utambutse Mimbiriro ubarangije kwinjira hehe hariya muri twa duce twa za Kirembwe. Iyi Kirembwe irimo iraberamo imirwano. Hari abazarendo basubiranyemo na FDLR. FDLR niyo isanzwe iyoboye kiriya kibuga cy'indege cya Kirembwe. Kiriya kibuga cy'indege cya Kirembwe kikaba ari n'ikibuga kinini cyane muri territoire ya Fizi, bashobora kuba ari cyo ngaco kibuga kigiye kuba kinini cyane. Ababyibuka neza niba ari ikindi muze kunyibutsa. Ariko muri territoire ya Fizi ikibuga cy'indege kibamo ndakeka ari ikibuga cy'indege cya Minembwe, icya Kirembwe ndetse na Baraka na kiriya kindi kibarera muri Uvira. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari binini cyane, ni bitoya. Icya Kirembwe nicyo gishobora kuba ari cyo kibuga kinini cyane. Rurimba sinzi nimba hari ikibamo nacyo, sinibuka neza. Ariko aho ngaho hari hasanzwe hafitwe na FDLR. Aba mayimayi bahoze ari abasirikare b'umugabo bita Rukore. Uyu Rukore yapfuye kera. Rukore yapfuye kera, yari umumayimayi. Ubu ngubu twamwita nk'umuzarendo autoproclame. Niwe wari uyoboye hariya rugamba. Hanyuma noneho abari ugira gute abo basirikare be barongeye bari kusanya, bayobowe n'umukoloneli wabo narabasha kumenya amazina ye. Baravuga bati ntabwo twemera ko abasirikare b'u Rwanda, ubwo yavugaga FDLR, ntabwo twakwemera ko ari bakomeza kuturindira igihugu. Abo baje revoltema, baje kwirevolta ku basirikare ba FDLR. Baravuga bati turashaka ko muva kuri ubu butaka bwacu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko tukabakura kuri iki kibuga cy'indege cyacu cya Kirembwe, akaba ari twe tubasha kugira gute kugikurikirana. FDLR bararusha imbaraga abamayimayi, bararusha imbaraga abasirikare ba FARDC. Muri Kongo ni abantu biteretse cyane, baba badashaka ko babashaganya, baba badashaka ko badakurwaho, baba bashaka ko badashaka ikindi cyari cyo cyose icyo bashaka ari cyo kigomba kugira gute kigomba gukorwa. Nibwo byaje kuba bari abasirikare ba FARDC, bari abasirikare ba mayimayi baza kubwira FARDC, barabwira ati ibi mwakoze byo kuzana intera hamwe, byo kuzana FDLR, byo kuzana mukabegurira igihugu, mukabaha ikibuga cy'indege akaba aribo bagisoresha, imisaruro yose ivamo ati bakayijyana mu Rwanda. Abazarendo niko bababwiraga ati umusaruro wose uvamo bakajya kubakisha igihugu cy'u Rwanda, mu gihe uwo musaruro wakagombye gukoreshwa abakongomani. Ariko abo bazarendo bavugaga gutyo ni ukubesha. Nta mu FDLR ugira igikorwa hano mu Rwanda, ntawe, ni bakeya. Nta n'igikorwa bakora cyaba icya rusange kubera ingengabitekerezo yagize gute yarangije kubabata. Nibwo noneho aba bazarendo bahise batangira kurasa icyo bita FDLR. Batangiye kubarasa mu masaha y'ejo nimugoroba saa 10. Barabarasa, FDLR irabareka ntiyabasubiza, ariko nyuma yaho yaje kubasubiza. Yabasubije irabarasa ibakora no mu duce bari barimo. Watubwiye amakuru yatubwiye ko yabakuye ibirometero birenga 45. Barangije kubona ko harimo habera imirwano, babati indege irashobora kuza ikagera hariya muri karagace ka Kirembwe. Yarangije kugera hariya muri Kirembwe ikaza kugira gute, ikaza kuraswa. Bamaze kubona ko iriya ndege ishobora kugira gute kuza ikaraswa, nibwo bahise bafata umwanzuro wo gufunga ikibuga cy'indege cya Kirembwe. Ubu ngubu ikibuga cy'indege cya Kirembwe nta modoka irimo itambuka,
nta ndege irimo itambuka hariya muri kariya gace, ville yarangije kuba morte kubera iriya mirwano. FDLR ikaba yatangiye kugira gute gusaka mu mihana y'abaturage. Yatanze itegeko ko ufite imbunda ayizana akayiha FDLR, natayitanga FDLR ikayimusangana irayimwaka. Hanyuma noneho ikongera igatanga itegeko ivuga ko udashaka kwingwa kuri FDLR nazamuka asanga abazarendo mu gihe yanze gutanga intwaro, agira uruhande abogamiramo na wazarendo babona uburyo bakomeza kugira gute, bakomeza kurwana urugamba bazi agace umwanzi yigize gute aherereyemo. Ubu ngubu Kirembwe bakaba batangiye kugira gute, batangiye kuyisaka. Kirembwe ubu ngubu irimo irasakwa bidasubirwaho. AFC nako FDLR barimo barayisaka, nta muturage uri mu kwaraza, nta muturage uri mu ugira icyo avuga. Yewe bariyo barimo basaka niyo bagusanganya amafaranga barayatwara, nubwo yaba ari ayabo nubwo yaba atari ayabo. Uko niko byifashe kugeza ubu ngubu ku kibuga cy'indege cya Kirembwe. Gusa hahise hahamagazwa ingabo za FARDC. Ingabo za FARDC zavuye Misisi, nizavuye Salamabila, nizavuye muri Manyema mu gace bita hehe ndakibagiwe territoire ndayibagiwe, nayo hari abasirikare bavuyemo nani ko gace kitwa gutera, ako gace ndakibagiwe gato nza kukibuka ndaza kukababwira. Kabambari, amusori Kabambari n'abavuye Kabambari, abo bose baje bari hariya muri turiya duce, barimo baraza basatira umujyi wa Kirembwe kugira ngo barebe uburyo basha guhosha amakimbirane arimo abera hariya mu basirikare ba wazarendo, ndetse bakaba barimo bahangana n'igisirikare, na cy'abamayimayi. Hakaba hanatumijwe n'umukuru ukuriye abamayimayi ubita padiri w'umujenerale. Uyu generale tuvuga padiri ntabwo ari padiri uriya padiri Kabano, turavuga padiri w'umujenerale ushinzwe abazarendo, ni nawe wahawe izo nshingano n'uwo bita Kisekedi. Baramutegereje ko ashobora kuva Kinshasa, ariko araza ari uko kibuga cy'indege barangije kugira gute kugifungura. Mu gihe icyo kibuga cy'indege batagifungura, byanga byakunda ibintu birakomeza bikomere hariya muri kariya gace, kubera ko FDLR ntabwo iri bwemere kurekura kiriya kibuga cy'indege. Wazalendo ntibemera guhebera FDLR ngo ari ikomeza gukontorora kariya gace, kubera ko gukontorora kariya gace kwa FDLR na FARDC byanga byakunda biragira ingaruka ku baturage hariya, nk'uko twabonye mu duce duhanganiyemo FDLR na FARDC. Ukundi ko tugiye kubonaho FDLR igiye guhangana n'iki na wazarendo. Ese wazarendo hari imbaraga bafite zo guhangana na FDLR? Wazarendo nta mbaraga bafite na zimwe zo guhangana na FDLR kuri kiriya kibuga cy'indege cy'iki cya Kirembwe, kubera ko kariya gace ka Kirembwe ni agace gakungahaye cyane, ni n'agace bafitemo ubutunzi bwinshi cyane, ni n'agace gafite amazi menshi cyane, barobamo amafi bakabasha kugira gute, bakabasha kuyarya. Amafi barobamo ni ayahe? Ni mu kihe kiyaga? Si ikiyaga cyo kuvuga ngo ni ikidendezi gihari, hari icyo bita Kama, hari n'icyo bita Rwama. Ibyo byose ni ubutunzi bwa Kirembwe, bikaba bituma abamayimayi, wazalendo, FDLR, FARDC abo bose batangiye kugira gute, batangiye gukubita agatoki ku kandi, bavuga bati byanga byakunda icyo tugomba gukora nuko tugomba gukura aba bazalendo hano, cyangwa se zino FDLR tukabaka kino kibuga cy'indege, hanyuma tukabohereza hehe kuri furo y'urugamba kugira ngo barebe uburyo bakomeza kugira gute, bakomeza guhangana n'ingabo zama 23 ndetse na twirwaneho. Uko niko byifashe hariya ku kibuga cy'indege cya Kirembwe. Munyemerere dukomereze ku cyo bita Monesco. Monesco yageze mu misozi miremire ya Minembwe. Monesco yageze mu misozi miremire ya Minembwe. Imaze kugera hariya mu misozi miremire ya Minembwe, Monesco yahageze ku munsi w'ejo saa 5. Tubanze tubabwire ibyo ku munsi w'ejo baganiriye, tubabwire n'ibyo baganiriye uyu munsi. Bimaze kugera hariya mu misozi miremire ya Minembwe, habanje kuza imodoka yari irimo abasirikare, nibo bahageze mbere, ndetse bashaka kugira ngo aribo bacunga umutekano w'ikibuga cy'indege.
ariko mama 23 natwirwaneho MRDP ntibabasha kugira gute kubaha ubwo burenganzira. Ubwo burenganzira barabubimye, bababwira ko batabemerera ko bacunga ikibuga cy'indege, batabashira kugira gute kubizera. Barabanje barabasaka, kandi urabizi gusaka ingabo z'umuryango w'abibumbye ni gakeya cyane bazisaka, ariko barabanje barazisaka, barangije kuzisaka bazishira ku ruhande, ndetse baragenda baja mu nzu ya Koloneli Mugema, niyo bari bicaye iri ruhande rw'ikibuga cy'indege. MRDP twirwaneho yari yakajije umurego iri ku kiziba, yatambutse iri hafi y'uruhande rw'ibitaro bya Minembwe, abandi bari hafi ya Zayemi, abandi bazamutse ku Banyarusuku, ubundi burinzi bwabo bwari bari za Gahwera, abandi bari kwa Buhimba. Aho hose bari bahakajije umurego wo kugira ngo hatagira umuntu wakwitambika akaza guhungabanya umutekano w'abano bayobozi ba MONUSCO. Nyuma yaho haje imodoka indege ya kabiri, nibwo yazanye abayobozi. Aba bayobozi baje bakaba bari bayobowe n'uwo bita Charles, bari bayoboye Charles umuzambienne. Uyu niwe waje ubayoboye. Bakaba bari baje bavuye mu bihugu bigera muri 12. Ibyo bihugu ndaje mbibabwire. Aba bakaba baraje imodoka ya mama 23 ndetse natwirwaneho, bahise bazana imodoka za Land Cruiser, za pick-up, ndetse n'izindi modoka zitandukanye, nizo zaje gufata abo ba MONUSCO. Babo bahita bagenda bajya kuganirira kuri territoire de Haut Plateau de Minembwe. Aho ngaho niho baganiriye mu matsinda atandukanye. Itsinda rya mbere baganiriye na societe civile ikuriwe n'uwo bita Mufashi Santos, ndetse n'uwo bita Bishop Pacifique Nzayirame. Abo nibo baganiriye na MONUSCO. Icyo baganiriye, icyifuzo cyabo bafite kuri MONUSCO, babwiye MONUSCO ko babaye muri iki gihugu muri Minembwe, bababwira ko ari abakongomani, ariko bavanguwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, butangira kubita nkaho hari abashitsi, kandi atari abashitsi, bituma abaturage ba Kongo batangira kugira gute, batangira kutabiyumvamo nkaho hari abakongomani, batangira kubita abashitsi kandi ari abakongomani. Babereka ibyangombwa byabo, babaha amateka yabo igihe bagere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bababwira ko igihugu cyakaswemo imipaka n'Ababirigi. Abanyamurenge bari batuye hariya mu misozi miremire ya Minembwe, bari batuye muri Haut Plateau, bari batuye muri Moyen Plateau, bari batuye Indondo, bari batuye Inganji, bari batuye Mirimba. Utwo duce twose baratubabwiye uburyo bari badutuyemo. Ariko barangije kubereka ayo mateka yose, barababwira ati mwebwe mwaje mu rwego rwa MONUSCO, hano twagize MONUSCO yabanye natwe, ariko iyo MONUSCO ntacyo yigeze idukorera habe na kimwe. Ati kuza kwanyu mukaza hano mu misozi miremire ya Minembwe, ntacyo twebwe tubona muje kudufasha, ntacyo tubona muje guhindura ku bibazo twebwe abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge dufite kugeza ubu ngubu. Barababwira ngo iruhande rwa territoire ya Minembwe hari ikigo cya MONUSCO. Bababwira igihe Muzinda yari miberamo imirwano, Mayimayi zamanutse zigeze Muzinda, izindi zirimo zirwanira ahantu bita kuri Evomi. Aho hose barimo bahahanganira. Nyuma yaho abaturage baza bahunga bavuye muri Muzinda, bahungira muri MONUSCO. Ariko MONUSCO icyo yabakoreye, yanze kubakingurira ngo binjire muri MONUSCO, ahubwo MONUSCO ibasubizayo ibabwira ngo nibagende bashake ahandi hantu bahungire. Bishatse kuvuga iki? Bababwiraga ko, babereka ko nimuva aha ngaha twebwe ntitubashaka, mugende mwangare, musige iki gihugu si cyanyu, ni cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mutahe mujye iwanyu u Rwanda. Ibi ngibi nibyo byavuzwe cyane nabo na societe civile. Hanyuma hahise yinjiramo abo bita abashefu, le chef coutumier binjiramo. Bamaze kwinjiramo havuze umugabo bita chef Bikino Mitabo, niwe wabigarutseho. Arababwira ati ngiye ubwanjye ikigo cyanjye nyoboye Kirundu, icyo kigo cyararashwe
kiraswa MONUSCO ihari, kiraswa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kiraswa n'ingabo z'u Burundi. Kandi muri abo bari muri Minembwe harimo n'uhagarariye u Burundi. Abo bose nibo basenye ico bita Minembwe, abo bose nibo basenye ico bita Irundu. Avuga ukuntu baje bagacukura imisozi yose ya Minembwe, ababwira uburyo bacukuye za Gakenke, ababwira uburyo bacukuye Irundu, ababwira uburyo bacukuye Bidegu, ababwira uburyo bacukuye Mikenke, ababwira uburyo utwo duce twose aratubabwira. Ava muri ibyo ngibyo ababwira imihana yasenyutse, ababwira uburyo basenye Irumba, ababwira uburyo basenye Gaseke, ababwira uburyo basenye Kivumu, aratambuka ababwira uburyo basenye za Gahwera, aratambuka ababwira uburyo basenye Rudabagiza, ababwira uburyo basenye Mibunda yose, ababwira uko basenye ico hagati, ababwira uburyo basenye Indondo yose, ababwira uburyo muri Moyen Plateau ico twita Bibogobogo bayisenya ingabo za MONUSCO ziyirimo, ababwira uburyo basenye Bibogobogo, ababwira ukuntu Bibogobogo ari irimo imihana 33 ariko kugeza ubu ngo bakabasigaye imihana 3, kandi ibyo byose byabaye MONUSCO ihari. Ababwira uburyo MONUSCO yagurishaga amasasu mu duce twa za Rurambo, ahantu bitaga ku Murenge, mu duce twa za Rurambo, ahantu bita mu Marungu, hano hantu hose babereka uburyo ingabo za leta, ingabo za MONUSCO zafataga amasasu bakayafata bakayapakira mu modoka zabo bakayajyana bakabashira abamayimayi. Icyo tutazi, tituzi nimba barayagurishaga, tituzi nimba barayaguraga, tituzi nimba barayabaheraga ubuntu, ariko icyo tuzi nuko ayo masasu bageraga gute bayabahaga. Dore ibihugu byari bifitemo intumwa hariya muri MONUSCO. Abangaba babise ngo ni mekanizme, aba bakaba bari bagizwe n'ibihugu 12 ari ibingibi ngiye kubabwira. Harimo igihugu cy'u Rwanda, u Burundi, Afrika y'Epfo, Tanzania, Kenya, Mozambique, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Malawi, Ethiopia, Sudani na Maroc. Ibi bihugu byose byari bifitemo intumwa. Icyo turimo twibaza, eske bari abantu intumwa za MONUSCO bari bagadinzwe n'ingabo za MONUSCO, bagiye mu ndege za MONUSCO, hari icyo bagiye guhindura muri Minembwe? Ese niki baje gukora? Icyo musaba kandi subscribe, ukoreshe ya like ndetse na comment kugira ngo bashe kubona ibiganiro byacu. Hanyuma icyo baje gukora nicyo ngiye kubabwira. Icyo baje gukora cyambere, baje kureba ibyabereye muri Minembwe, baje kumva ibyifuzo by'abaturage ba Minembwe. Ariko abaturage ba Minembwe ntawe ufite icyifuzo, ntawe usonzeye MONUSCO, ntawe usonzeye ko MONUSCO yaza gucunga umutekano muri Minembwe, kubera ko MONUSCO yije iza pari avantage yabo, ntabwo iza kuri avantage y'abaturage, iza kuri avantage yabo. Niyo hageze ndicunga umutekano utwo duce twose, umunsi batwika ku Irumba mu Gaseke, aho ngaho MONUSCO yari hari. MONUSCO yarazamutse n'igifaru, izamuka iva muri MONUSCO iratambuka, igihe itambuka muri Madegu Centre, irarenga ahantu bita mu Wasegege haruguru ku Karango, tigeze igera no kuri Runundo, irongera irahindukira amanuka. Abaturage barahunga. Umunsi mayimayi zigera kuri Evoma bari basigaye 2 km ngo binjire muri Minembwe. Hejuru yaho abaturage bari bahunze, Kabingo abaturage bari bahunze bose, Muriza abaturage bari bahunze, Gakenke, Gakangara abaturage bose bari bahunze. Ariko MONUSCO nta no kuvuga ngo reka tujengura ibifaro byacu tuzamuke tujye kurasa iki, tujye kurasa umwanzi, cyangwa se tuzamuke duhagarare hagati y'abamayimayi, duhagarare no hagati y'iki y'abaturage, tubashe kurinda abaturage. Ariko MONUSCO bahise binjira mu myobo nk'amafuku ngo barangize baryama muri ya myobo, dore ko bagira n'uburyo bajya bafata ibifuka binini, bino bifuka birebire nk'ibingi bacuriza nk'amakara, bakabifata bakabishiramo imicanga, barangiza kubishiramo imicanga bakabirunda ahantu henshi hatandukanye, bagasiga imyobo bagira gute bararama. Bahise binjira aho ngaho mu kigo cyabo cya gisirikare no mu myobo bariryamira. Abaturage baje kubahungiramo babura ubakira, bakomanze barabwira ati ni mugende. Kugeza ubu ngubu ntaco MONUSCO yigeze ikora muri Kongo, kandi ntaco abaturage bagize gute bayitegerejeho bo mu misozi miremire ya Minembwe, kubera ko impamvu nuko ntaco bigeze bagira gute, nuko ntaco bigeze babakorera. Kugeza ubu ngubu MONUSCO kuba yaje muri Minembwe no kubitaje muri Minembwe, ibyo ngibyo ntaco bibabwiye. Yatabara abaturage itabatabara ntaco bibabwiye, gusa ubutabazi bwa abaturage bo muri Minembwe bo cyane,
kandi uburyo barangije gukanira uburyo FRDC idashobora kwigarura kariya gace k'iki kaza Mirimba, kandi aho barimo barwanira kwa Ngoma Nzito ni mu basirikare benshi cyane ba FRDC, ariko ni mu duce tugizwe n'abariya ba Mayimayi niho bavuka. Ngoma Nzito barimo barwanira muri Mirimba ni wabo ni avuka, kugira ngo atsindirwe hariya n'abapfurero hariya bavuge ngo baratsinzwe, batsinzwe n'ababembe bavuka hariya muri turiya duce twa za Baraka, byanga byakunda hari ikibazo kiremereye cyane, kandi FRDC igomba kwitwaramo neza. Gusa FRDC ntabwo izi gukemura ikibazo itagiye mu rugamba, si nayo gusa n'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo bajya bakemura ikibazo batagiye mu rugamba. Ikibazo cyakagombye gukemukira muri diplomasi, ntabwo ikibazo kigomba gukemukira mu rugamba. Uko niko bimeze kugeza aya masaha, nirwo rugamba murimo mwumva rurimo rubera hehe, rurimo rubera muri turiya duce twa za Mirimba, aho byacanze abantu bamwe barimo bavuga ngo ni ingabo za FCM 23 zahageze, ni ingabo za Twirwaneho zahageze. Ntabwo ari zo, ni wazalendo barimo bahangana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere tukiri mu bazalendo kugeza ubu ngubu, munyemerere tukiri mu bazalendo, tugiye kwinjira neza hariya muri Uvira. Hari ingabo zarimo zirwana mu gace ka Rurambo habereye imirwano ikomeye cyane, aho AFCM 23 yaje kwigarurira uduce twinshi dutandukanye. Ku munsi w'ejo ayo makuru twayabagejejeho, aho bigaruriye uduce twa za Rubarati, Ruhuha n'utundi ntabashije kubabwira. Aba Mayimayi barimo barwana hariya muri turiya duce barahunze, bahita bahunga berekeza hehe muri Uvira. Bamaze kugera hariya muri Uvira, bakiyagera General Chivira barahamusanze, akaba ari generale ukuriye Kivu y'Amajyepfo. Arabwira ati ndora amaso yabo, muje gukora iki hano she muje kuhakora iki hano? Munaniwe kujya ku murongo w'urugamba ngo mujye guhangana, muje ahangaha bariho muza guteza iki? Muza guteza ibibazo. Ni muzamuke, mwongere muzamuke mujye ku murongo w'iki w'urugamba. Abo baba Mayimayi bahise bazamuka berekeza kuri Kirunga, niyo bazamutse. Bamaze kugera hari iki Kirungwa, baje kugira gute? Bwagiye guca mu gitondo, abo ba Mayimayi baburijwe irengero. Bamwe bati aba Mayimayi biyunze kuri AFCM 23 Twirwaneho, abandi bati aba Mayimayi barashobora kuba binjiye ishyamba bashaka kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera igitutu cyinshi barimo bagenda bagira gute? Barimo bagenda babashiraho. Bikavugwa kandi ko aba Mayimayi bavuye muri turiya duce twa Rurambo bagahungira Uvira, bari bafite tendance cyangwa se bari bafite target yo kugira ngo batagetinge, barebe uburyo bashobora kuzagenda bakagera mu bindi bice byinshi bigize gute bitandukanye, bakiyunga kuri AFCM 23 bagafatanya, dore ko bagenzi babo bari kumwe biyunze kuri AFCM 23 bakaba bari hariya mu Rurambo. Nyuma yuko bo basubiyeyo berekeje hariya, barongera barabazamura. Bikekwa ko banze kujya ku rugamba, barangiza kwanga kujya ku rugamba bakajya kwiyunga kuri AFCM 23 ndetse na Twirwaneho. Gusa kugeza ubu ngubu amakuru naramenyekana aho bashobora kuba baherereye. Bamwe bati bababonye mu Mitamba, abandi bati bababonye baha umuhanda werekeza hariya muri Baraka, abandi bati twababonye berekeza hariya muri turiya duce twa za Fizi, abandi ati twababonye berekeza mu duce twa za Rurambo. Utwo duce twose barimo barabivuga gutyo, ariko ntiturabasha kumenya ahantu baherereye. Nituza kuhamenya turaza kubabwira uko bimeze, uko abo ba Mayimayi aho berekeje, ahariho icyo barimo bahakora n'icyo bagamije kugira gute gukora. Reka munyemerere tunagana no ku musozo tubabwire umugabo bita Edouard. Uyu mugabo yitwa Bizimana Edouard. Uyu nguyu akaba ari ministre w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Uyu yatangaje amagambo akomeye cyane, iwe n'umugabo bita Mbayahaga. Izina niwo muntu kabisa, Mbayahaga ni Mbayahaga nyine. Uyu mugabo Bizimana mu gihe ari mu kiganiro n'abanyamakuru, baramubaza bati, Bwana Mbayahaga,
ko muri Kongo bakomeza kubashinja ubwicanyi murimo gukomeza gukorera abaturage b'abanyakongo. Babashinja ubwicanyi bwa Gatumba, babashinja ubwicanyi mukorera abanyamurenge, babashinja ubwicanyi bwa Kishishe, babashinja ubwicanyi mu Bwiza, babashinja ubwicanyi bwinshi butandukanye. Aravuga ngo bariya babashinja ubwicanyi ngo ntabwo bazi amateka. Ati se baramaze ati se nibande babishe? Ati nibo bonyine bishe. Ubuzi igisubizo ntashobora guceceka. Niba udafite igisubizo ndushobora guceceka. Ko bizwi ko mwamaza abaturage muri Kongo. Kandi n'ubu ngubu mukaba murimo kubica. Mu Minembwe se ntimwabamaze. Bibagoba se tureke kubivuga titubizi. Mbaye haga tuzatinya kubivuga se. Bakugize igikoresho ngo bakwita ngo umututsi. Bakugira igikoresho ngo neva azajya gukoresha. Wabaye igikoresho ni ka papier hygienique. Ariko umunsi bazakoresha tank kurya papier hygienique bayikoresha bakayita muri toilette. Nawe niko bizakugendekera. Ubugambanye bwo gukomeza kugambanira abaturage b'abanyekongo kugira ngo ukomeze uhahire iyo nda yawe. Ibyo ngibyo ntago bizaza kuguhira. Kandi ayo magambo urimo kuvuga ushaka gucurika amateka nta mukongomani wabesha. Nta munyamurenga ushobora kubesha ngo wowe uravuga amateka yawe. Wowe yavuguye uyiga ariko umunyamurenga yavuga ari umuntu wagize gute wavukiye Minembwe. Ayavuga nk'umuntu uyazi, ayavuga nk'umuntu wayakuriyemo, ayavuga nk'umuntu ubizi byose kandi ugize gute ubisobanukiwe. Ariko icyo ntazi sinzi impamvu ubyivangamo. Nta wakugize umuvugizi wabo. Wiyita umuvugizi wabo ariko niba Kisekedi yarakugize umuvugizi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo genda uje kuvuganira uwo bita Kisekedi. Ariko mu gihe uwo bita Kisekedi utaza mu gihe abaturage b'abanyaminembwe, abaturage ba Masisi, abaturage ba Rucuru, abaturage bari mu duce tuyobowe na AFCM 23, abo ngabo ntabwo uri umuvugizi wabo wowe. Jya uvuganira Burundi cyangwa se umese rumwe ubu umupasiteri. Nimba utabaye umupasiteri rero nturi umupasiteri ukorera Satani. Bakwita intumwa ariko urashobora kubura intumwa ya Satani. Intumwa ni nyinshi cyane. Ariko reka nkwereke ikintu uzakora bwana Mbaye haga. Garura umutima ubu mugarukira Imana ugaruke. Edouard Bizimana uhagarariye igihugu cy'u Burundi urahakana ubwicanyi abaturage bari makorera. Utangira no kubirikayo n'ibindi. Ngo abaturage bahungiye aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Aho abarundi bahunze se bari mu bindi bihugu baranganike. Timufite ubutegetsi. Hari intambara iri mu Burundi. Ibaze wowe banza wibaze ngo hano hari abanyamurenge benshi cyane. Ngo ngiyo tujya kubica tuba twarahereye aha ngaha. Na Neva yarabivuze. Wunze mu rya mugenzi wawe perezida w'igihugu. Ese ko bari mu Rwanda aho ndi batuye tibatuje. Abari muri Kenya ntibarimo. Abari muri Tanzania ntibarimo. Aho ntihari abari barahungiye muri Uvira. Uvira ntibari no muri Minembwe hari abarundi benshi cyane batandukanye. Kandi bahunze iki? Bahunze Burundi. Bahawe indaro bacumbikiwe n'abanyaminembwe. Ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yacumbikiwe n'abanyamurenge muri Bibogobogo. Tiyabaga muri ya shamba rya Ndo na ba perezida witabye Imana Petero Nkurunziza. Abo bose ntibacumbikiwe n'abanyamurenge. Nawe baragucumbikiye ubwawe. Mbaye hagawe n'ijambo ry'Imana n'abanyamurenge icyuri cyo niwe bakikugize. Iyo utagira amahirwe ngo bagusengera ku pasiteri uburi ikize. Wasengewe nande se? Apotre Sostene si wagusengeye. Niwe wagusengeye ibyo ngibyo turabizi. Kugaruka kuri ibyo bintu mukomeza gupfobya, mukomeza guhakana ubwicanyi bakongomani barimo hakorerwa, mukabukora mubyitwaje icyo muri cyo. Nta mbaraga mufite kandi nta nico muzahindura. Iyo mujya kugira icyo muhindura muba mwaragihinduye. Rero ubu ngubu ngo mwarahinduye, intambara yo muri Kongo yarabananiye, mwanganye n'abanyamurenge barabananiye. Agasantere komine imwe cyangwa posta ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare byanyu byarahatikiriye. Uko ubona Minembwe mutazongera kuyikandagiramo. Ni nguko mutazabona abasirikare banyu bahaguye. N'imirambo yabo ntimuzayibona. N'ubutaka bashinguyeho ntago muzabugeraho. Uko nguko niko bimeze kandi ibyo ngibyo mbabwiye n'ukuri ni nako bimeze. Gusa kugeza ubu ngubu uyu mugabo bita Edouard imvugo wayihinduye, uhanganye na mama 23 irakunaniye. Uhanganye na MRDP twirwaneho irakunaniye. Urahindukiye ngo ugiye kurasa iki u Rwanda. U Rwanda uzarurasa warananiye guhangana na MRDP twirwaneho. Abasirikare batarenze magana ngahe wananiye gukura hariya muri Minembwe. Warangiza ugatekereza ngo u Rwanda niko uzahangana narwo. Bafite abasirikare bo narayibonye. Bafite abasirikare bize igisirikare cy'umwuga bakomeye cyane. Barinda umutekano mu bihugu byinshi by'amahanga. Bafite amahugurwa ahagije, bafite ubunararibonye. Bazwi ku ruhando mpuzamahanga mu guhangana no guhashya umwanzi.
we warangiza ukicara ukarota mu nzozi zawe ukavuga uti tuzatera iki? Tuzatera u Rwanda. Ati umwanzi hazava hose tuzahamusanga. Ese ko umwanzi wanyu ndi muza hari? Siredi Tabara muvuga tiri muri Kongo, niba mutahazi ngewe muzambwire mpabarangire, muzambwire ngewe muzagere irungurungu muri ya shamba ry'irungurungu werekeje hariya muri Mwenga, hariya barahari, hari Redi Tabara ihari. Muzazamuke muje muri Forêt Equatoriale barahari, muzaje mu Masango barahari, aho hose hari Redi Tabara. None muravuga ngo muzabasanga, nimwazamuka mukabasanga aho bari. Kugeza ubu ngubu murinzi iki? Mutegereje iki? Sinzi nimba mutegereje ko bazabakubitira ifirimbi, bazavuza ifirimbi bakababwira ngo advance mukabona kugenda. Ariko kwitwaza u Rwanda ibyo ngibyo mugende mubyibagirwa. Reka tugaruke ku ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaraye atangaje avuga ku gihugu cy'iki cy'u Burundi. Ati abarundi banza mwararose, ati hari amasezerano bagiranye n'u Rwanda ko u Rwanda ruzabaha abashatse guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri 2015. Ibyo Perezida wa Repubulika yabiteye utwatsi yivuye inyuma. Aravuga ati ibyo ngibyo barashobora kuba baragize gute? Barabirose. Niba barabirose ngo buce batangira kujya ku social media, batangira kujya ku radio, ku mateleviziyo barabivuga. Ibyo ngibyo bavuze, ibyo ngibyo barimo barota, ibyo barimo batekereza, ibyo bashaka gukora ibyo ari byo byose, ibyo ngibyo ni ukwibesha. Ntabwo u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabishizeho umucyo, abishiraho ku mugaragaro, n'abatari babizi batari babisobanukiwe. Nta masezerano u Rwanda rwigeze rugirana n'u Burundi bw'uko bazabaha abashatse guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza 2015. Ese abo ngabo ninde bababwiye ko bari mu Rwanda? Tibaba bari muri Zambia? Tibaba baranyuze mu Rwanda bahunga? Tibaba bari impunzi bibereye mu nkambi? U Rwanda se rufite uburenganzira bwo gutanga umuntu wahunze agahunga intambara? Eske u Burundi n'u Rwanda bafitanye amasezerano yo guhana abanyabyaha? Ibyo ngibyo nibyo nyakubahwa Perezida yagarutseho ku munsi w'ejo, ndetse n'ibindi byinshi bigize gute bitandukanye. Bishatse kuvuga ko u Burundi ibyo rwitwaza banga gushira mu bikorwa ibyo bumvikanye n'u Rwanda, bimwe babivuga babeshya atari ibyo bumvikanye n'iki n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko icyo tuzi cyo nuko igihugu cy'u Rwanda ibyo bumvikanye n'igihugu runaka barabifata bakabishira mu bikorwa kandi bikabasha kugira gute kubahirizwa. Gusa igihugu cy'u Burundi cyo suko nguko siko giteye. N'abantu baba badashaka iki amahoro, n'abantu batareba inyungu z'abaturage babo, n'abantu bareba gusa guhungabanya umutekano w'iki w'abaturage. Muri Afrika u Burundi nico gihugu cya mbere cyashize imbere ubwicanyi bwo kurimbura bamwe mu bwoko b'abanyafrika b'abakongomani, by'umwihariko ndavuga abanyamurenge, ndavuga abanyamasisi, ndavuga abanyarucuru, ndetse n'andi moko menshi atandukanye. Gusa ndagusaba kugira ngo kanda subscribe, ukore share, like ndetse na comment kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru tuba twaguteguriye. Ciao ciao. Imboni TV, imboni ya rubanda.